Manila nake magbuwa panyat ne magbuwa hatinen makanak magholen si panyat ne. Tapi beru kay tedda beru magbuwa iye ubus bang ine ko hukuman nen bang ine hukuman nen. Pagi sampai me hatinen ngandaag ne iye si pagholen nele si pagbuwa nele na sampai hatinen ngandaag iye na iyen hatinen mian tilaw na tu bang ine hukuman nen tedda beru penin. Ang presoan ko ka mang tano biru ke ne magbuwa-buwai. Den ke palela us magbuwa-buwa panyat ne okay alhamdulillah. Mian awe bugana kuntarane hatinen mag-placing niya rendang-gendangan be kuma magjak bagdalilat nende magjackson niya rendang-gendangan. Naien mian bang me telu mazhab inin gay jinari wede. Yeru menganjari iyehin Imam Malik rahimahullah semebuha bisan tepain jinari wa Imam Malik mian bang saupama bang dalilan lelahin mian makapikir iye niya takite bewe na dende mian ubus bu agen kupahan nene hawatanda hap dendenen na ubus iye pen Imam Malik bang saiin kahalanin hape isa bielay miyan magholen si pidju ang bantugpaan na dendemian. Pagyahadje pa inna dusi hati ng manugpa si dendelay ang banya na dusi hati ng samian iya magholen si pidju lay. Iya rumanganjari iyahin Imam Malik bang telu madhab inin gay inin jinari were. Hanggang na isa jinari wa Imam Malik pagya koy iya makakupahati ng mezina koy iya makakupah na iye ko teddo bi maknanen hatin me magholen le bang dalam melahi ni magholen dirianan ne bang me magakitaano sumegwa bang isab pinagtuturan we ne mian iyo iye sami an mayam magholen usi sa magpaising dendangan na iyen haram mi isiye me umat Islam gay i jinari si iye haram mi isbay i ambaran ne me umat Islam na iyen koru takale we no may anda po soal. Na iyan ay kiutuan mo, mag-Jackson niya rendang-gendangan. Kaya basa isa, takitewe na di si Brad Pitt, takitewe na di si Piccolo, Piolo we. Na iya hatinin, maghinang iya rendang-gendangan na subay sa bang si Imam Malik, miyan jinari iye, bang hadja iye, gay tapi. Nawe asal lingas manama lapadji lingas manawa sa manandukin be jay katagaran na iyan jinari bang pisi Imam Malik jinari iye spegyaduk hadja isa gay hadje teddo ne dusehin ambanlu iye ambanye lu samian ngupahan sawe ne na iyan wallahu alam ambat sa nila sa kita bisi me sadde kaguruhan pagyayo ne si hatu ka lu yun si kanen pagwa